Uba Charles Marangar MLA bat MDC Kamawati constituency haba ai Jingkren kumukong san haka ar penriu tarik uleber ar hajar ar paulai ha Umsohlait Parish kabadai ka Sngi Kyrpang jongki Longkmie Catholic Zone 7 lane ka Women's Day ulakran ni ka phang ka sign perkhat thmai ka liang ka jingstart ki kor ki bor lane ka technology kan kenjo syaka jingirang kat bor shenrang bat kenthei kaba katei ka dei ka phang padang jong katei ka lempung Sngi Kyrpang ki Longkmie haba kran ni katei ka phang utei unong mi khmat ula pasat shibon ki sembo jing perkhan bat ki jing ai jing mud syaki Longkmie habai dei ban pendan kam hagarukam ka badai ya ka teknologi kaba katkum ka juk kaba menta Kublai shibon ba pilakhat so bahaya na bangan ni don bantalang bat pin gani sini nam jula ban klat ba higi Longkmie himjuk klat yana taman ki program bat ngam juk kentai dulu tani don bantabat pi menem stem ngadon bagi sengrang ba molos nai mas ruai nam tei no molos nai non ban mare ban be segene ki program jongki nomor na suku pamati ki don kam ye ke jeng don lang ke jonga ban skai lang ki boleh sibonge ye ke jeng alam ke jongki yang ban keren lang kot ke ko por kelanang ya nam translan ku boleh sibonge ke alam yang ban keren ke jeng ku boleh ke kelong ye pi baro Longkmie Longkpa kat ibaidon ay gisamla bat ki hap ki beren jung kublay na kalian ka jonga supi baro kalong haget keteng ka jong ublay bodon bo utray ba kolong kudim jongi in Jesus Christ ublay ukuku ye pi baro ba ay ba gani ka jing rakhe jongi ye ka women's day ka annual meet jong ka zone 7 madagaslam arajar arplay kan manra ye ki jing kelang bat ngin mat sibon ki jing kuku haki yang gisem ki jongi lengba kini ke program ngala perkhat mane lenti pengawan ngompo perkhat bangan yo ban keren ngala perkhat wan presiden laong yang ba yang aban bu program ini perkhat te ban keren ngala UI kini ke tim ke baong kesan perkhat mai kalian gajing start ki core ki bor de teknologi kan kenjo sejingir kat kedan kentai bersurang Kini ngas ngolong badon bok ba layu snow ye kini tim na Jingkren ki jongi father assistant Parish jongi ki father John Paul simsan asmo pangam na don kam shu ban kren ni kini phang ndai kinja kini ke topik ka badan kam ba kini ke topik ka ba menigum ki nong ya lamru ki don kam ban kren ki rensam ki bengi yo ban kren kam pa aga balang ga jongi kesan perkhat mai kalian gajing start ki core board technology ngam jula ban klet aga por ga bangang al train aga way ka office yakin mau bagat ko por ngimpat biang ki computer ngimpat biang ki mobile phones ngimpat biang ka board technology yakin mau sa aga por bangang train but when chief minister barem jonge jala ke jongi Dr. Didi Nopang kumusketri jongi ijupa yang bantai ya ki press release ban pemi hakikat kubor bandang ada bantai ngakan mau kedon gawe ke kali maruti kabangahapan mare syabaro ki office kot kubor bandai ai ban pemi rasansi Nunai ke jing roistet juga teknologi mentam dan kamshu mandai ai ngasong si jaka ngapres tang we bodam lengba ka email lengba ka WhatsApp lengba ka Instagram bat ki we kal katu ke kubor lapois ka office jong kinong kopor kubor ke jing roistet juga teknologi hagi por ki ba mensuala da pilek sedeli pila aban simpor bon teligisi ndrai menta pila pilek teli nagoti nya tang argatashten la poide kajing roistet juga teknologi kaya rap chibon nak menta jong bat ka basuk tunat akini gisni kalong abadan gijing jang ki basufsi ndon kamsho panlej mare la dun bahayeng shawas ban phalej mare ban lej wat ban yethu habai jajing jab sosi habai apre
si jaka pilapan penting. Bat hagi por ki baman sual, de tang ki rangba, kabangi pa eki ban lek wer lek banwan sing ya bro. Nai menta ki kentengu, lembaga teknologi pilapan ne ek tadi nem. Nang ta susu, hawa pisong aeroplane, mbe kang surang, ubanya aeroplane, menem. Ngidon ki pilot kentengu banyak aeroplane. Kacing roistet juga teknologi. Kalau nyerap ini, kumbaga negatif ke orang, ban penyiarkan yang dirangba pati gente. Nanta susu, banyak kali di Inggris ini, mensoal ada punya truk kekentai, Longkmie kimlah banyak truk nomor bah, ndai power string. Season keruat ke tayar tempat kan. Nay dengan teknologi, ke sistem kita semua. Dengan jingkren gini ke power string, kita ter pilak dan keruat, ke string bahaya. Banyak. Kecing roistet jangka teknologi, kalau rap sisa, ye di Longkmie, ban be, sekat kerdan ke bakam seneng, ban trailu, ye kam ke bakirang bah trail. Ngimla ban len, badai dah kecing penan kami ke teknologi. Di Longkmie ki ban bat ki kam ki bahli tu. Mana bolong presiden negeri India mana? Dene am Longkmie. Dene. Lada dai ko ki por ki ba mensuah. Ki Longkmie kena. Dene mar baga don ka bor teknologi. Dene ka taga daw ki Longkmie ki la bor. Tekei ka bang don ban ong negeri ko por ka dai kani. Kajing roistet jangka teknologi kay rap ini. Bangila ban getiu yang ada kekerdan ke bakam sana, banyirkat kekerdan getiu. Himrai, kecing roistet part juga teknologi, tahun lalu yang kecing seliu ke babunjai ni. Lapar ban penkemau yang Longkmie dan kuat dan perkut nak apa? Bakecing roistet juga teknologi Longying Longsem jongi lajar lapar. Kedam kau ikut step. Kabai kun jangan ngabat kimi dan yukya iwan par sor kamratnya jadi isim ke mobile phone bat ira ya ke mobile idan marwai ila games bat nadu kata kesengi ngabi kimi ngisong aku yang bat nadu kena kesengi nginam ay mobile phone so ikikun gitu. Kadang ke advantage, but kadang ke disadvantage. Hak ke teknologi. Kadang ke jing mentai, but kadang ke jing dunong. Ngani itu ini. Kinong le research mentang. Haki school. Kilap bagi kena kiba bor kiba bang kemat. Kiba dengit kemat kamu padang. Kidei kiba lak penon kamu kelak. Ya kamu balik. Nah kata kadang ngakwa abad ong yang ini kikimi. Naman ngasutu. Bagi Kyrpang yang badan potan ngali lagi itu iti mengatri kampai ba judan por sibol bagi kami ke badan hasendak bagi kurang nak kita ketahui apa orang ini bamhoi idon kami ke teknologi pihak penikai di kurang jampi lembaga teknologi bagi nolong dibayar kat beliau akan dipercayai berai ngimdai ruk ban kelat bakum kikon kristal ngidai bandon ke limit. Idai bandon ke limit. Ban ai ki mobile phone iki kondisi. Wei orang ba orang kumi. Ngati betang lah. Sayin bahe. San malah ke yin ke jongan. Tang ba ke kamera tia ikun nganom Jingkren. Balai mem Jingkren. Ong tahu wei orang ba. Namar ba ndal amit. Ikon girong ke kamera ke Jingkren ngamtip ayu kile apa bersih. Dan aku tak tahu ke itu mengkuat pada orang yang berlomba. Ke jing roistet, ke jing start, hal yang kibor ke teknologi kalau nggak berlomba. Banyak rengkat kerana hindrai. Kekuat aruban mau. Makin mau bukan Longkmie ngihap antek lakam igi kun itu. Kita kena message kepada kuat ban air ini akan digepor. Ngam jula ban kelet iti Longkmie kumbaong ifada.
ngalong kume ko mangalong na yen hangu demapi men suang adon imei jonga bat menta adon ka kurin na sila kaba ai bot kaba kersyanya nga hati yang baru mau ke por lockdown kabi ong yang kapabala to ya bam no i dakan tulop jonga yarap no mopi dakan tulop jongpi iki betul ta ga ding bokan sak jingken mau ke jingya ngimla ban siu keliang ya ke jingle bahaga jongpi mai dale bahaya idam kat kene ke longremnya dei nama mapime haga Sngi ke mga yo result emale na khot email akamat email ya bandong pilong ka daw mga Longkmie. You are the reason why I'm standing here today. Pilong ka daw mga lakban yan mga Sngi kami kamu jula ban kelat email kadang ko wega por ma email jonga ilong kumupi long kendong pikublai email ki kan ki tikar haduk benda haduk bola long MLA kun ikti email ki kan kira dei dei ma I ba pelong ya na bangalong kumi dei ma pi kadang ko wega sen na ka ba email dan hospitali apipa dan pisaso kajindok kepala-palan kawai kami iyam gendong jentian iduai bat ijau ma bat day kita kepor ke bangga nyok ban lej ban ongi mei ki mat jongpi gendong jentian sisen gesni kin long mau len